Samangana lengeto kurobekana ni gobono gati yabamenyi kurwa ase county ya Kisii boigo bagoro kurobekana uko na korokana komochia auko taurobekana kwa bwatani bande ase chinga kyechibarigani kurobekana gwakorekana lituko lya lero ebinto bibwenere ebinto bigwe omuntu buna inche kenye youru ya serikali ya ita youru igona amenya to bumubuya nari kuragira kimambi magoroba na mugaso lakini kurutochoro muntu kuronga William Samuel Ruto oino muntu tuzumbuire uzaliriense ukinirire bintu amaguta arenge chisiringe chinzinini gakomenda ziringe berekera lituko omotienyi amabuta ikire ziringe zarazini omotienyi amakomenda zarazini omotienyi onde zarazini bono tukuburiga gagukure myaka 5 amabuta tujikore milioni gozena kiata ketase lita ate yebintu njino muntu nakanyura gatambura kane igagantaka ayana amate nkunyu bono iga ana amate nkunyu ezukari nani kunywe tabekire zukari yegwerede ana kunyoro ngoli tabatikene waka wake koragira limori tuko na karagira gatatu ebintu tikiro na bwate bona gajengo sentubiti bona gatikiro bwate go sentubiti abana mari ko tsukuru igoro yomora itwa torete ntundo tatu ko koruzi obisi Kitoko sabo mheshimiwa Ruto, we are requesting you Mr. President. Sisi hatutaki tukuje kupiga sahihi tukutoe tukuembarrass. Kiti ulishachukua, hatuna lawama. Tunashukuru Mola ama tunashukuru Maulana. Kila kitu tunataka mheshimiwa rudisha unga ya mahindi chini. Mwananchi apate unga ya kukula. Kwa ni mwananchi. Kama saa hii mafuta imepanda. Nchi jirani Tanzania mafuta ni chini. Wewe kama mheshimiwa president, kwani huwezi kugharimu maisha ya wananchi wako walikuchagua? Wewe mwenyewe ulisema bottom up. Ulisema bottom up. Sasa imefika, saizi imekuwa nini? Umetubadilishia bwana. Kazi yake ni kupanda panda Kwa sababu ni kwenda Ulaya kupiga matrips all over the country.